Ikadon awachama jefanga joro ikadon ani timizimi bin manivina boje bate ka sababu ke sorasu kunye mivo bina fanga na domi boje bate kadon abele jile madafa hal no ya soro chama woni mbala ukeledo boje bate maje yoro minye oye jamana nafulo ani jamana soro ulakana ni boje bate ani manivi tali munu be ko nyenabo sebenekala ko maliden jamambe obi yere nyininga boje te ka do sorasu iyalima politiki maw bina dinge mi ngono o nakishi o janva mawa ngali to mbe ka sababu ke hadama de sigile kundo ka yelema bade kono boje bate wati kera o bina domi aw nyere kungo ni ka wafla bina bamako suba kono ibita kana soroyi ala ni hadama de biso ngakle boje bate ngakle to ka je babala kasoge munye ni ye jamana a wardungo ta ka laje jamana ngana mu ta ka laje boje bate ka don ikamana bigwa sabula politique ma o delle do bara mina boje bate o de o karafe ma anu naga koromaw ko lu ta ku bla chaka da baw kuna jango sorobe yoromi o ngunu ni hakilna yemmi vo colonel Cheduru malide bela jele jera ni nga nyera di alama ka nyera kalfo ma colonel Asimu Goita chamanje fanga Maliki Jaw Seuka Dendo Nyere Dendo ale de sente nyemai Ismaila Wage ministre de réconciliation nationale paix cohésion sociale Sadio Kamara nga Jondo ale de ministre de la défense ancien combattant Morebo Kone directeur des services de renseignement Sebenegala ko ni ngana duru abele jile ka jela dafalimbe sabla colonel jela de bu disila boje bate ka do sambi saba nyina ngofe ibaye ka fo politiki ma nyema minu ndemena olu ye ke wale chajugo minu nge boje bate anyana ni bele jile de bina fura ka je ka sababu ke munye boje bate ka do war dungo kuma dongo do doyeni nafulu indu doyeni ke shu vara boje bate dongo do jamana kan ni nafulu ni dununa ni chage den nyena bonde ni bara nyende boje bate ka do dafa bali dama daledo okumbe sambi sabani segira ngofe politiki ma fo ni kera famay a gela bele jile a doni e besoro ka damene alfo Omar Konare la boje bate kana se colonel Cheduru o ka fangama sebane kala ko jatemina folo e minye furo ba chakeda soro babi yoro minuna boje bate mo kanga takablai ma minu nye bara nyedon colonel Cheduru kelinde minga mado boje bate yalema onyiningali mimbike oyetnyewa sabula janvan jamangera Kosena furuba chake da do be boje bate kanamu ani NPC aforo ko barakela kura do kata sebele kala ko ngunu chama nyajira ni colonel Cheduru eku kam unaga koroma walmo masuru na ma chama mdebe minu ngoni ndara u barala minu nyere bara do sete minu nye kakambo boje bate o chama dana kerada fe sebele kala ko Alpha Omar Konare kere Ibrahim Boubacar Keita kle boje bate ATT kle sebele kala ko ni nywana kumbo deme ka fo fama olu ka den anu keleme ka brifini briminunga olu debita furuba barala boje wate nga sorasu nani bela jile ko ni naba semene kala ko minye énergie du Mali janva ba mingeraye ani gele ba mingeraye boje bate ko tako laje bela jile nyengwen yalma ni nwa na bse ka kechugo di sorasu klela se fo war milliard joli de tununa boje bate ka don opuma manga be sabula akodo de do ngorela aforo kwa kiri yere madaboba munde baraka dugo yalma mumba jukoro okiboy kosena ministre min dara ka ke sene ministre la sene dambele boje bate ka don yani ka mata e dunya don tigitigi ka fo ni na se ka ni barenge na ngo dambele afora ewa Asimu Goita kabini bila kote na ngo desele do atisi boje bate ka don ni ngo inde manda kamuru me bashukana fo kata fo keleku yere kera fo kanu uwoi bakenaka uka soro ka boye mabiyere nyininga yalima nunu mbole ajadowa semene kala ko ni miri ni nda
mandala abi manifi kamana kwa opma na manye ka fo iba fe ka kene fura ka je boje bate bi jete mina iyere de la mawo mabala kino kasuru na e bara don na yesi o tali ta kujuwe boje bate nga mawo mabala ni ye famai ni yo ta ni fiye baraka ro soro dungodo mo na fo ki tugu sebene kala ko de la halibi na ka bi e ka do wati to nimbe kolonel che duru kanga jete mina ke boje bate ka do jamana injengena sambisaba angebe ballon e politique mo ni nyanje sambisaba boje bate ka do tarote na rote dungodo kuma duloni dungodo kuma kura ukanga ambo odinga kono ukanga se ko ke wa obise ka ke boje bate nu sona ikado ka aiwa manevi ma minu mbe namiya ni ngalundige ni namara la usingoro nu sona ko lu boy boje bate ka do jamana makala ni ani minu bi bara don ka wole blawluma ni ye jetemene ke ikamana bi gwa boje bate baye ka fo ministre do boray ina fo madame Sidibe Dedew Ousmane ministre de l'éducation nationale madame Diarra Hawa Paul Diallo ministre du travail fonction publique boje bate ni ya jetemene ni muso flainde la kabara doke ni ngelengo kele obina chakeden nguna domi atolilembe boje bate ka do a chakeden nganamu jango lokol do nga ministre so shuani bakule de kumbike namara beke nywanda una bara no e foroba bara tali boje bate baye ka fo ministre mingumbe no ye madame Diarra Hawa Paul Diallo annane ay foroba bara ayanyi ne ka jwa se zabara flaka ngami mo somina ka fo yele mabna boje bate o mame ni ma fla boray e kada munga boje bate sebene kala ko ni ye jatemene ke min bi se min na o ka to la o ka deme hanni kama toyi nga nabi ke jamana nafanai nabna ni here jamana kono boje bate ka do bele jile ki bambo ka nga ni min ye barake ka wuli ka jo buluda boje bate ka do bini ka kunya soro obi boy ma min bina boje bate ka do fien ni keleku bina yo onofe boje bate no kerabe mo ba fo fama ka mado nyema o ka mado boje bate o dumana fo malide kaba o debi to bele jile hakile ala mangishira